Ke Maryland Resort ke badan Haom Sau Nong Kharai Ribhoi District ke badai ru ke wei na ki resort belas dang pau nam har Ribhoi mentah ke jarmit khat sau tri ukala lingkot utrai jong ke resort ulanang penyar syu ya ke jaka pinbirnya da ke bapli pat ya ke wei ke jaka ile kai bol ke bala ai kerteng ke Grisha Futsal Turf ha compound jong ke resort ya ke jaka ile kai bol lawan ban plepat ba dau MLA ko umsning u Dr Celestine Lingdo ba lawan ru ban kir kukerdo do for the Peters Imli Parish Priest Nong Po Parish but for the Michael Kongan Parish Priest Den Parish hakajing dan lang uba Thomas Roy Malay utrai jong ke resort lembat ki bahayeng hasem bat ki parlok para jor uba Thomas Roy Malay utrai jong ke resort bat jong ke futsal turf habakran hakate ke jingalang pli pat ba ulaya thu ba kum ke yeng kasem kadon ye ke jing angnut manwan ra e kalat kelinti ban iron sani ki samla bat ki rang ba bikin yo ban kilan met khang makin lat na ki jing snew bat na ki jing pang jing shitom Die Maurice Bay is aan het gaan. Sport. So, sa kacingkir kuker do, bat kacingkir bokit uyang, ngika. Ai ke kabu hamtam begini gi bahajan bat ki concession itu kan naman gitu ya ka sinong te dagi tingkir ku jong play ngalala ban perlong kami kan bat ngige scam magane kan ai ka jing sekri kin ai kan ai ka jing sekri bat mangikong pi ka samru mo la bandan ninyo ka kamay ka jing kindiat na gane ninyo aru ka kani kan ai kamaru kendiat jadi ngidan ko ba nyawat ki staff ang ni adu mata takamta ka resort lagi ting pli kani kelamat tin ngin haban increase ka strength of staff takamno salayod kalalong ka jing ai kam kendiat anay ko mga OEP kadon ka jing lot ngidai ban yo ka jing kamay ro kendiat kamdai ban long ko makini kisni nga songkay tayo baranda kidon argot si couple ki mawan rong ngam yung ikum daw kila bandrong hapor makimi ga ong kila siya bayrong yung ari ni man dua yung tayo Maria rahap siya siya yung it should not be like that ang nga iwan manila kay tayo ni haban siya hiro kane kiting katpat jubi ki parlok ki bayo doon hangne especially through press and media mo makin pensga ulam sa way kanang makibay kilok ki badon kami kajaka banila kay kini la kay magiging kami kakamahin kamay kata kata kiting tuwo jo kani dengan nong penjerong nama day family gathering ibang kumne belengkot saya sisir ngai kumle sibon kiting wan lang jopi penska ulah bikin kubur ba kadang kum kani kalat kalenti banila kay ni kadang ba ki bakwa ile kay kinyo banila kay but kiting don kam dong berwarliang kan urlaw dagini kitin ngai kumle ro ki present media iba through lagba joki nila ban pensikaw si jiwero ki berkam ki bala berkam ni kita kumle Henry kalong kacing kemen yang ngiru, kum kinong song sinong ha kanay kacem nongpo mo, nongpo kamot barok saudong kini kisinong, banyo iba sakaway ka madan futsal kalami, ban ay kajing sikri ya kajing trang jong ki kunsam lang. Artayo lay tayo mensua ngakli ya kato ka nengot ki parlok. Noong balay baro kialong so crazy ilanay kilong shit ha banila kay futsal. Lada pilit sa maulay mo na kanay ka surok bypass
Ay tu turning ka doon kaway mantala mi sa kaway. Suaban po ha. Golf links. Tika jubab ka ba ngayon? Halor jong kata ka jingkili galong. Upa ba jubab wong pi doktor. Lada lek ya le madan le kai ha madan football ka ba he. Uba abak om jiyo ball. Lada kitrim kini ki center forward mo. Hap tubab gol lilite. Lada mnon ba strike ya ka ball hap suyen. Kaya jingin perpat. Haka futsal pat bakarit ka madan mo. Yele marnyungut ne marnrungut ne karit ka madan de yo bay ka ball hamare bay sepuk puk anak yom. Tengam tip hadu kat no kalau ngaba sisya te Henry. Kapan iba kat ubarung ha kane karu. Mo apo kane jingker. Sisin belarung ngamut usap bay. But peace up namar ba piki piksai. Kaktin pira la ne kaktin sarai ka say ong mo. Ngiya kran ni kano no hakane ka juk mentang yung sustainable. Industries ro day man long sustainable, ka lifestyle ro day man long sustainable. Paro. Ti Henry hakata ka jingya mare thong ka jongi banya kamay ka ji. Bunsin ka bangilap ka long ba, ngi sacrifice mo kat bangidang dang klain dang samla. Ngi kinyalut ya kata ka jingko jingkya banbe ka kamay. Ladai porbamja, yung abswa dang bunkam mo. Dang ya hosting, dang ya kitsen sar bakumta ter ka porbamja klet no. Bamja saan ba jejan mit. Dakisnem bikaya kumta namar balay ngiya be ekspa. Ngi sacrifice ka jingko jingkya. Anda ngi layo ya kata kaspa pat. Ngi pelut pisapat bang sumar mo, namar bombyang kapor bampor di layo alsar, layo kansar, pagkijing pang malay po jay, baro kato kapisa mo pelang, kaherlut pa ha ka ba, peniyok biyang ya kajingko jingkya. De menta kasngi, kamday ka kentin sneng ka batumay, nga ngakwa manong ba. Tongin ya be ban kamay, tongin ya kunay ya kajingko jingkya jongiro, ngayon snowkat kibele kay futsal kile bet steng enta silian mo. Kamu sikenta lakut. Ingin ya be ban ya kamay, ingin ya be ban penne ka jingkot ka jingkya ka jongi bat kani ka bala pli menta kasni kan long ka jingker ku yaki kun samla ki jongi. Mnay tang ki samla wat yangi ki bala rumba aru ki badon ki interest ngila ban pelut por mo. Ngai kendu ya MDC na mau kerwan. Kabuking na do udang step hadu damit. Hala-hala kapali. Kislam, kamu pibuk si kenta. Lara kislam kat 1 minit ru piyo setang 1 minit. Kamu hadu kata ki beriu kilas dang mania bet. Di ngaku akan ong congratulations si Bak Thomas, bat kikon kikti kaying kasam. Ba pila mudun. Bansdang ya kanay ka Maryland Resort. Hapadeng jong kata banbu ini futsal ground bagi beliau kini banyak kilan med. Tenang kalian jong aku MLA.